Maruiba Pau. Lomi sing na thabak subada athing mapirakiba kuki singi mathakta chapchaba action lobiu nakal amakhaktagi khulai lokhatlabadi miyang gi thajaba hena manglakani haina MP Bimol Akoizam amadi MLA TS Lokeshorna Governor gi mafamda thamkhre. KNO amadi UPF ka India government ka suspension of operation tongnari basi loktho haina BJP Manipur Pradesh ki wangang loiti Michael Lamjathang na Prime Minister amadi Home Minister Amit Shahada ai bisero thaduna taksin khre. Air India Flight AI 171 kai khibagi laibak thiba thodokta laikhidrabi lamdamastigi mamom loi ani gi thawai yaudra haksangna Imphal Airport ta thunglakpa matamda mipum khudimakna ikai khumnawo minase haina kokomina appeal tawraklei. Manipur da su ngasi nungthil pung ani fawbada fangkhiba report amagi matungina COVID-19 ki active case masing taret nongna hengalatuna state asida puna positive oiba case kun sukhrei. Amadi Iran gi konung Tehran da Israel gi lanmi singnam bom thadaduna attack sa tharkraba matong Iran na amok Israel gi Tel Avivta attack sa thaduna mioi ahum hat khre. Khurum sari ISCOM Manipuri pau meeting tabiri bakhoi puna mapu taram noksari hauji pau sandokna pizari. Imphal East ki Laitan Pokpida thokiba ngarangi thodok adugi matangda Lok Sabha gi MP Bimol Akoizam amadi Khundrakpam SC gi MLA TS Lokeshorna Governor ga unaduna wari sanakre wari sanaba aduda MP Bimol Akoizam amadi MLA TS Lokeshorna Lomi singna masagi patada leijaba lofamda thabak suba changbada athingba pirakhiba mioi singi mathakta lengakna chap chaba action lobiyu amadi nakal ama khaktagi khulai lokhatlabadi miyamgi thajaba hena manglaknaba masak oirakane maramaduna lengakna disarm tawba matamda nakal animakta sab manana tawbiyu haina governor gi mafamda thamki hairi panbaya badi Imphal East ki manung sana leiba Laitan Pokpi gi maitai khunja singna ngarang masagi lofam da lausuba changlubada kuki singna athingba pirakpadagi nakal anigi marakta chawna muknaba thokhi Laitan Pokpi gi maitai singna masagi lofam aduda tractor na lau khoiba changlubada Central Force singna athingba piduna leiringai jairakta lofam maduga thangnana leiriba kuki gi songphen khuldagi khunja sing kumtharaklaga nauri kapsin ba horakpadagi nakal anigi marakta chawna muknaba thokhibane. Koi ngarang thokdo aduda koina complain khato khulai pai ba kangbu video bu mondo pisallame ina arm pai ba kangbu se le hele se kai no valley khatung na nuna disarm to du gi potu judicious way aina sahan da am 20 haidana disarm to matam da judicious way na ching de su nagi valley de su ani mak to loin to bom thwe du na ta vida aduk na khraba slope aina sai chalu na spot chalu ba platoon nama budi hangale hore magi Assam rifle ki ko ai makhong sai khana bam chingbong kitang ka khalaga ne be yum uri do adu da yum da ne ngang moi arm pai ba kang mo ma do video recording do governor da pirame moi sta arm lai se kamai to no provocation ne da kya campaign ngang na khotna mi ngon da provoke to we hai nga sai mo araga mingon da sawan na bo honari ne ba campaign ngang ta we do nu pi ngang sumam yawri nga da du main to ri ba nauri capsule do violence ni da no peace process si kaira kani si to hon no do yar ga di operation to raga si disarm to no to bi da da lai si kari no khoi na khangja ba information press de high bi no ai de khoi na khangwe information no piram me kana kana no si se ong ta the way the ge khoi na commander ma'am mo ge BSF Assam rifle ging sai un rakpo ma'am du so du tor me du overall da mi gi low ga da ba mafam pata pai ja ba yawri bani any community ois no mai pata pai ba lam da low hon bai du low hon bai se ensure to bom change koi sarkar na to bom change du lokhat bio necessary action law na traga di peace sem derail to gane na disarm to du su feel gi su yaw no to tong no bon na bi na chak de one sided or ga di su hana de gi mistrust me am le trust deficit me am le se su afabo ro khoi ga na central security force wagera mani police wagera moi si recover to bom change moi gi trust se ko adu to suma masam sa tholai sina mistress or ge hen wani no low shu na ba nam na to hona bi haira me ko ma local kan hai
कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO अमदी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF का इंडिया लेंगा का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौरीबा लौथो हाइना थादौ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन TSA के लोइनना BJP मणिपुर प्रदेश के वांगांग लोया मसोइबा टी माइकल लमजाथांग प्राइम मिनिस्टर मदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहदा अइबे सिरल थादुना खंगनख्रे लुसिंगबा अनि असि मफमदा था असि तरामंगा द पिसन की पचेरो लदुदा स्टेट असे प्रेसिडेंट रूल लैदुना मियांगी लेंगाक लैबा ngamdana लैरिङै चेरक्ता सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द याउरिबा कुकी खुलाई पाइबा सिंग तौरिबा याना वफम असि सांगदोरक पथोकलबदि मणिपुर तंगदु लैतादबा फिबम लाकनना बो इन सिनगनी थोकने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के एग्रीमेंट सांगदोकलबा याई हाइबा वफम लाकलिबा असि इरांग थोकना बसिनबनी हाइबा वफम चेरोलदुदा टीमाई के लमजा थांगना पल्लदुना खोंथांग असिना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमदी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी द सिंगना बनी हाइना पल्ले जून 19 द थोखिबा थौदोक अदुबु निंगसिंगलदुना अदुकुंबा ओइखिबा फिबम मदुगी मतुंग तारकपदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की मतम सांगदोक पथोकलबदी इरांग थोकनबा माइहौ लांगपोक लाकनब सिनबने मणिपुर की ओइना लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन महाइरोइलुप सिंग अमदी प्रेसिडेंट रूल मतम द लौरकपा नाकल नामतगी ओइबा वारिप सिंग की मायोक्ता अकनबा वफम सिंग फोंदोक्तुनसु लैरिबने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की ओइना लैरिबा ग्राउंड रूल MHA ना ngakतुना थंबा ngamdri हाइबा वफम पल्लदुना ग्रुप सिंग असि मणिपुर की सिंग गिलम सिंगदा खुसेम की ओइबा मैगी सिंग अमगुमना थंबने लेंगाक न ग्रुप असिबु मिलिटेंट अमगुमना उरी आर्मी अमदी आसाम राइफल्स की खुथांगदा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ना ग्रुप असि सेमलकपने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लैबा सिंगना ग्राउंड रूल थुगाइदुना तोंगान तोंगान बा का हेन बथबक कया सथरकपदगी मिसम मियांग की पुंसिदा अवाबा खुदोंग सादबा मायोक नरिबनी हाइबा वफमसु चेरोलदुदा पल्ले लैंगाक न सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की मतम सांगदोउ हाइबा अकनबा वफम थमलदुना ग्राउंड रूल फाउबा निथि नंगाक पंगमदबना नुंगाइतबा थौदोक सिंथोक्तुना लैरे करिगुंबा खुदकता टर्मिनेट तौबा खुदोंग साद्रबसु मतम यैथोक्तुना मियांगी लैंगाक अमा लैत्रिबा फाउबा वारेप असि लौबा चुमलोय स्टेट असिगी चिंग अमदी तमदा लैबा थादौ फुरुफ अमा ओइना 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना इंग कुमजा लिसिंगनी कुनमरी गी फेब्रुआरी गी तांग 19 दा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा मतम सांगदोकपगी मतांग दा लौखिबा वारेप अदुबुसु निंगसिंखे मणिपुर गी ओइबा असि येंगलगा थोकलिबा इरांग असि अवाबा तारिबा सिंग BJP की मिहुत अमने थादा फुरुफ की मिहुत अमो ओइना हौजेक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन गे मतम सांगदोकपा असि मतम सुक्चा सादे हाइबा वफम सेरोल अदुदा टी माइकेल लमजा थांगना मरिक सुमना पनखे हौखिबा जून की तांग 12 दा अहमदाबाद एयरपोर्ट तगी लंदन गी गेटविक तमना पाइगतबा एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 काइखिबगी लाइबक थिबा थौदोक्ता लैखिद्रबी मणिपुर की ममोमलोय अनि गांथोय शर्मा अमदे लमनुन थेम सिंगसन गी थवै याउद्रबा हक्सांगना इम्फाल एयरपोर्ट ता थोंगलकपा मतमदा लमदम असिदा लैबा CSO क्लब अमदे मिपुंग खुदिंगमकना इकाई खुमनबो उत्मिनसी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना थादोरकपा सेरोलमदा अपील तौरकले कोकोमी की IPR सब कमिटी कन्वीनर लाइखुराम जयंतना खुयेकपीदुना थादोरकपा सेरोल असिना मखा तारदुना लाइबक थिबा थौदो असे थोपगी पाव हेक फंगबगा लमदम असिगी मियामना फुरुप की खेतनबा थमदना लैखिद्रबी ममोमलोय अनिगी मफमदा इकाई खुमनबा उत्पगा लैनना अवा मैसा लांगहौरबा इमुंग मनुंगी मियोयसिंगदा मपुमाना पांगल थौना हापीनबा थौनिजदुना इमुंग अनिमकी अवाबदा सरुक यारे पनबा याबदे प्लेन काइबगी तमथीरबा थौदोग असिदा लैखिद्रबा सिंगी मसक ममिंग खंगदोक्तुना मसा मसागी इमुंग मनुंगदा खुसिननबा पुंग 62 चंगकदबा DNA टेस्ट तौबगी प्रोसेस हौजे कन्ना सथरे थौबालदगी गांथोय अमदि ऑल लंबुलेंदगी लमनुन थेमगी थवाय याउद्रबा हक्सांग सिंगसु DNA टेस्ट असिना मसक खंगदोक्लबा मतुंगदा इम्फाल एयरपोर्ट ता पुरकलगने लमदम असिगी ममोमलोय अनिंगी थवाय याउद्रबा हक्सांग सिंगना एयरपोर्ट असिदा थोंगलकपा मतमदा लमदम असिगी CSO क्लब अमदि मियामना पुन्ना ओकमिनसे मसिगिदमक्ता चथोक चसिन तौबदा चंगदबा तंगाई फदबा थौरांग सिंग पाइखतननबा मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंग नसिनबियु हाइरी लोइनना nganthoi amadi lamnon thengi thawai yaudraba haksang sing okpada imung manung animaki mioi singna saruk yabiningba leiragasu kokomi gi maikai tegi tangai fadaba mateng sing pangnana basem saduna leire haina su fongdoraklei
अहमदाबाद थोखिबा एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 कायबदा लेखिदबा सिंगी हक्सांग खंगदोकनबा सथखिबा DNA टेस्टिंग हौसिक फावबदा मियोय 44 की मसक खंगदोकपा ngमख्रे अमदे हक्सांग 38 अमदे मखोयगी इमुंग मनुंगदा खुसिनख्रे हाइना अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ओइरिबा डॉक्टर रासनिस पटेलना पाउमिन सिंह दा फोंगदोरकले लेखिद्रबा सिंह अदुगी मनुंगदगी हक्सांग अहुंगी DNA सैंपल सिंह पिरकदबा वाटपगा लोइनना मखोयगी इमुंग मनुंग अथुबा मतमदा सैंपल पीबा लागलगनी हाइना पानरे हौखिबा थासिगी तरानिथोइदा अहमदाबाद लंदन तमना पाइगतबा एयर इंडिया की प्लेन क्रैश तौखिबगी थौदोक अदुदा मणिपुरदगी केबिन क्रू ओइना थबक तौरिबा चनुरा थौबालदगी कोंग्राई लाटपम गांथोई शर्मा अमदे कांगपोकपीदगी लमनथि सिंसन अनिना लेखिदबदा मणिपुर चनुरा लमजेंगलो मचल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की माइकईदगी सु आवाब फोंगदोरकले मचल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कन्वीनर मोइरांगथेम पुष्पाना खुयेक पिदुना थादोरकपा सेरोल असिना मखातारदुना लेखिद्रबी चनुरा कोंग्राई लाटपम गांथोई शर्मा अमदे लमनथें सिंसन अनिगी थवाइना लाइरमलेंदा इंगना चिकना लेरुनाबा ताइबंग सेंबा मपुगी खुयादा थौनि जबगा लोइनना लेखिद्रबी गी इमुंग अनी की अवाबदा मणिपुर चनुरा लमजेंगलोप मचल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट न सरुक यारी हाइना सुसेरोल असिना मखातारकले सही कया लेप्तना मयांग की सर्विस तौदुना लाकलबा मणिपुर बो इंडिया की मफम क्यादा कयागा फाउना हलिबा एयर इंडिया की थबक थौरम खुदिंगमक ngarang जून की तांग 15 दा अरोइबो ओइख्रे एयर इंडिया की महुता एयर इंडिया एक्सप्रेस ना ओइना महुत सिलगनी हाइरे खोंथांग असी एयर इंडिया बु टाटा ग्रुप न लौसिन खरबा मतुंगदा लौखलखिबा अहोंगबा अमनी मतुंग तारकपा थबक थौरम खुदिंगमक एयर इंडिया एक्सप्रेस ना सथरगनी हाइरी इंडिया के अतोपा स्टेट खरदा लेपा लेतना कोविड-19 की केस मसिंग असुम हेंगलखिबगा लोइनना मणिपुरदसु ngasi nungthil pung ani ngarang nungthil pung ani dagi ngasi nungthil pung ani fawda fangkiba report amagi matung ena covid-19 ki active case masing tarit hengalaktuna state asida puna positive oiba case kun sukhrei state asigi oina covid positive oibagi chang sada nifu humdoi ka dasmik nipanda wangkhalakhrei miyamna laina laichat asidagi lapthokna leinaba khutsa taru tanana thambiba ayamba matamda face mask upinaba miyamda ningsingjari थौबाल हाउखादगी सनासम जैक्सन सही कुंतरुक लेखिदबगी मतंगदा ह्यूमन राइट्स कमीशन की मिहुत कांगबु अमना जैक्सन लेखिदबा नारायण कोंजिल मखा लेकाइदा लेबा अनौबा इटिंगफम हाइरिबा ड्रग डी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर चतुन यंगसिनख्रे यंगसिन खोंगसदसिगा मरी लेनना ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर कांगजम खागेम बना जैक्सन दा थोकलिबा थौदोक असिगुमना पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाइरिबा सिंगना सेक्शन हन्निंगबगी अपाम्बा फुंगदोखी महांग मखा तारादुना रिहेबिलिटेशन सेंटर दा लाकलिबा सिंग असी हाना ड्रग सिजिनरंबा सिंग ओइबना मखोइदा साइकोलॉजिकल प्रेशर कया अमा लेरंबा याई मरमदुना रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंग दा लेरिबा चना कांगलोन सिंग असी अखंग हाई सिंग तानादुना खरा सेमदोक सेंजिन तौबा तंगाई फदे हाइखी maybe like we see a mobile yam, labor from Poti, Peshale from Poti. I don't know, Mobile Yam up to the morning of the key. Ricky Harry Ballet get away now, do my hang duck the key, hang recovered to the upper mirror of Pushia. She wants security, can later. I don't know, I couldn't. Madame the color of a commission lies you. I do work and you normal raptor for a mark is mere him be right to Lanaki. I get away a habit of way labor or 20 members of police come days, a distinct particularly Punna Seminarga. A two mom the problem we can do. But as a way center of the Koya Tatina American Yankee the question like quality. We always try to give our help. We need cooperation from the public or any mail and everything that to the car. I don't know if it's something is the Matam Chupada, Queen among the you have to pay public service. That the until like you do not my worker come love me the normal life with process never. Can we have to have commission in a dedicated or in some to Channel. And to know the happy. I decided again, I'm only the present of him. Maduki, I'm the puzzle about data like of Quiggy, Switzerland, Asinator, Kanda, do the Henamasa, the Cotuan, Karam Bokari, Garamatokia. When I detox of winning a Pakam, Tamagamo, the kind developed over the token. Question no to Laganeva. Madu may have looked at normal appropriate process to that. Can't over
मरुना अखोई कमीशन ना येंग चलनी मरम कनादा हौगले बेचना हिंजा अफ बेचना मरु चंबा अखोई युबी nga to हिनिंग sum ahamba yumbi wona chake to chokudi kamai to shan to pi magi hingbi right to kadai da kamai to hingin ga ke ke ni mo with dignity hingna bagi process to do share to bi ne Iran gi konung Tehran da Israel gi lanmi singna bom thadaduna attack sathakhiba pungkhara gi matungda laman khumbo ina Iran na amuk Israel gi Tel Aviv ta attack sathaduna mioi hum hatkhrei masigi loinana Israel gi hitangpham city ama oiriba Haifa da su attack sathakhrei hauji fawbada lebak ani gi marakta soknariba lal asida Iran da sikhiba mi gi masing sani konmari sukhrei sikhiba singadu gi manungda nupi humpudra amadi angang sing yauri nomaijing numita Israel na Iran gi mathakta sathakhiba attack atuda Iran's Islamic Revolutionary Guard Corporation IRGC gi intelligence gi makok amadi atopa lanmi gi general ani laikhidre hairi Iran gi mapan thoram puriba minister Abbas Arakchi na haikibada kariguma Israel na attack sathaba leblabade Iran su laman khumba gi thabak lepkani haikhrei Zaraga sida United States ki President Donald Trump na phongdokiba amada Israel amadi Iran ani gi marakta yamna thuna yanaba phibam ama puraklagani amadi Washington na Israel bu makhatana support tawkhigani haikhi Makhataba pau pizza dringada atemba break amatang lauzari. I come from Ukhrul, a small town in Manipur. While growing up, I didn't always see how my voice could shape decision. But I have learned something important. Every vote counts. And it begins with your name on the electoral roll. If you are turning 18 on or before the 1st of July, it's your time. It's your right. Register to vote. Don't wait to be told. Don't let others decide for you. Wherever you are from, your voice matters. Get registered as a voter and be counted. Count me in. Amukahna taramnok sari makhataba pao. Imphal Jiribam National Highway paring manung sana makru thong manakta ngarangdagi hauna nong ka hena surakpadagi chingning khairakpana maram oiraga lambi mathakta leinang sentharakhre leinang sing sentharakiba asina maram oiduna hoje highway paring asida potsai puba amadi mi puba gari amata lanthok lansin tawba yadana leiri hairi Kasarda thokiba yamna laibak thiba thodok amada ziri tore lanthok na bokhona bada miyoy amal Iraq na duna laikhidraba miyoy adugi maming Idwal Lungbe Nyumi Kawi All Mandiu Village tagini hairi thodok asi ngarang nungthil pung ahum taba matamda mahakna mahaki marup singa loinana lungraizang manakta ture lanthok na bokhona bada akanba iraina senthakibani hairi mahakpu lungraizang youth club amde ramgaizang youth club ki miyoy sing yaw na manak nakpada laiba miyoy singapore na thiminaraba matung numidang wairam pung 3 minute kunmanga satpa matamda siba haksang oina phangki hairi Imphal West ki manung sanna laiba paubitek makhalaikai dagi mentally handicapped oiraba Chesam Abdul Kadir atopaming asauba apokpa Chesam Abdul Jalil na tha sigi tang tara gi numidang pung 13 tarakpa adwai da yumdagi maban thokhibadagi thiba khangdana leirakliba sigi matangda Manipur lenga ki maikai dagi akanba mideng sangbiu loinana athubada langla langjin puthokpiu haina paubitek development forum gi president TS Muhibur Rahman na thadoropa serola mana phangdoraklei Serola cinema khatara duna hai mentally handicapped oiraba Chesam Abdul Kabir bu fangnaba khonabada lamdam asigi proof sa kaya sumateng pangbina basu khanghalakli loinana mahaki langla langjin fangnanabagidama joint action committee against the missing of Chesam Abdul Hairiba JSC asina changsilakli ba democratic oiba khongjang singa sida Paubitek development forum na mapongfana sogatkani haina su Serola cinema khatarakli Manipur da thokiba ising isawa sina relief camp ta lairiba awaba mayok naraba mioi singda Manipur Relief Association MRA gi president TS Surchandra amadi Ais Chitaranjan na luchingduna tongan ba mafam da hangiba isawgi relief camp sing kongbagi ima panthobi community hall haikru makhong khurai konsam laikai haingang kendrigi laigi yambam laikai da chatuna awaba da sarok yabaga loinana selgi mateng pangkhre
हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनहुमदोगी मेगी तांग अहुमदगी हौरगा मणिपुर थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा सुरासानपुरदगी लांजेलखिबसिंगना लांगोल जोन 1 गी रिलीफ कैंप ता संगजफम लौदुना लेरिबा मफम असिदा इमाट्रस की थौमी केना सत्तुना ngasi angamba seng hawai alu amadi thau yauna अतई साना थकनब पोलमसिंग मतेंग पांखरे हाइरिबा रिलीफ कैंप असिदा पुन्ना इनमेट 13 लेबगा लोइनना तेंबांग खोंगसल असि सरु अमा ओइना इमाट्रस के मेंबर सिंग अमदि इनमेट सिंगा अवा नुंगाई पौदम नखि लोइनना रिलीफ कैंप असिदा लेरिबा इनमेट सिंगी मथौ तारकपा सिंग अदुबो इमाट्रस के माइकैदगी मखाताना अंगंबा मतेंग पांगनी हाइबगी थाजबसु पिरंखि हाइरि अयंग असागे खल काइथरपन मरम ओइरगा नोंजु नुंसा चांग नाइरक्तबा अमदि उमंग वामंग सिंग कोकथोरकपदगी अहोंगबा कया लाक्रिबा असिदगी खरदंग ओइरबसु कनबंग नमननबा हाइदुना सिंगमी टीमना परिंग नाइना सथरपा उसार थाबगी थौरंगी मनुंग सनांगसी चैराव सिंगदा उसार यांखै हेना थाखरे उसार थाबगी थौरम असिगा मरी लेनना सिंगमी टीमगी मेंबर ए दीप कुमारना फोंगदोखिबदा उसार सिंह असी तुंगदा लेहोगदबा मिरोल सिंगीदमक्ता खल्लगा थाबनी मतुंगदा सुलमदम असिदा लेरिबा सिंगी मफम सिंगदा उसार थाबगी थबसी मखाताना सथदुना हौजिक यामना साउना अहोंगबा लाक्लिबा एंग असागे खल असी कन्नना बखोनबदा अंगंबा थौदांग लौगनी हाइखि अखोइगी सिंगमी टीमना लेप्तना चराउ सिंगसिदा अखोइ उ थाबगी पवाम अमा सथजरपतु ngasisu akoigi resting house ama lakadurbisida hena nuaina bidamakta ngasisu uchar yankai thabulu jare adana matung chu hoising de nuki kabire bisingna yaraga di che tharibu usingse akoi laigi de leba ising bottle do kubirak laga ising bottle ama mamtang osu uchar amam se chaibiramagadi tungda lakadaba generation singna masigi mahi se soida yangani haina khanje thank you आसाम के कार्बी आलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनु सलिबा डिफुदा खुंदारिबा मैतै सिंगना सेंदुना ngarang मैतै सिंगी लेजरिबा कल्चरल हेरिटेज टॉप टॉप चटनबी आर्ट अमदि कल्चर की मतंगदा वर्कशॉप कम एग्जीबिशन अमा कार्बी आलोंग मैतै कल्चरल एसोसिएशन सेंदुना पांगथोखरे थौरमदु कार्बी आलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलिराम रोंगहांगना थौरंगी अथोइबा मिथुंग ओइदुना सरुक याखे एग्जीबिशन कम वर्कशॉप की थौरमदुदा नहा ओइरिबा नहा कयाना थांगता साइनबा जगोई इसै कयासु खुदोल तमखे थौरमदुदा सरुक याखिबा कार्बी आलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलिराम रोंगहांगना मैतै सिंगी कल्चर चौकट हन्नबु होनबदा काउंसिल असिना अंगंबा सेलगी मतेंग पीगनी हाइना थाजबा पिखि मणिपुर की इना खुलबा हैंडलूम अमदी टेक्सटाइल बु मालेंगी फंपाकता लेप्तना मसक ताकतुना लाक्रिबा सकनाइरबा फैशन डिजाइनर अमदी हैंडलूम एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट नाउरेम ना ngarang नीदरलैंड्स के एम्स्टरडम दा महाकी कलेक्शन लंगला उत्खरे वर्ल्ड फैशन काउंसिल अमदी इंटरनेशनल मॉडल काउंसिल सिंधुना ngarang एम्स्टरडम गे वेस्ट कोट फैशन होटल दा पांगथोकिबा एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल फैशन शो अदुदा मालेंगी तोंगान बा लेबाक सिंगदगी सरुक याखिबा डिजाइनर तरातरुकी मनुंगदा इंडिया की ओइना लमदम मसिगी फैशन डिजाइनर रॉबर्ट नाउरेम ना सरुक याखि नाट की अमदी मॉडर्न डिजाइन पुदुना पुथोखिबा रॉबर्ट नाउरेंगी कलेक्शन लंगलाना मणिपुर की नाट अमदी आर्टिस्ट सिंगी हैथोय सिंगथोयबदा इकाई खुमनबा उत्पा उत्खि महाकी कलेक्शन अदु मिस्टर वर्ल्ड नीदरलैंड 2024 याउना इंटरनेशनल की मॉडल तरानिपान उत्खे रॉबर्ट नाउरेंगी मणिपुर की हैंडलूम हिंगत हंदुना सस्टेनेबल फैशन बु योखत हाइबा मंगलान अदु महाकी कलेक्शन अदुदा उत्तुना मणिपुर की तोंगान बा इयोंगदा साबा मुकादा खुदना एम्ब्रॉयडरी तौदुना मालेम की कैथल की पुगनिंग सिंगसिले कलेक्शन अदुदा नाटका कंटेम्पररी एस्थेटिक्स पुंदुना मणिपुर की फिशाविस सिंगना मखोई की हैथोय सिंगथोइबा सिंग उथोक्तुना साबा इंडियन साड़ी अमदी वेस्टर्न स्टाइल हुडी सिंग उत्खे रॉबर्ट नाउरेम ना हाई महाकना मसिगुंबा यामना तांगलबा मालेम की थाकता पांगथोकपा इवेंट असिदा सरुक याबा असिना मणिपुर खुनाई की नहासिंगना फिशाबा की कल्चर असि योखतनबगी थोंग अमा हापगा लोइनना मणिपुरना हौजिक थेंगनरिबा अवाबा तांकक असिदा मणिपुर की टेक्सटाइल सेक्टर असिबु मालेम की थाकता सखंग हनबा की तंजा अमा फंगबनी हाइना फोंदोरखि
All Kangmong Clubs Coordinating Committee AKCCC Kangmong Nasinduna Prize Distribution cum Sports Meritorious Reception Program Amangarang Kazau Lampa Kangmong da Pangthokre Tharam Maduda Kontauza Messi MLA Dr. Sapam Ranjan Yarau Bamdiar Jila Parisat Administrative Committee ke member Maisnam Suresh Luang AKCCC ki President Moirangthem Sarat Kangmong Gram Administrative Committee ki Chairperson Irom Binarani amadi Ward Member Singna Thoiba Mithunglen Singoina Saruk Yakhi MLA Dr. S Ranjan Phongdokhibada Matam likna sizinaba matam manghandaba miyosing khaktana punsida mai pakpa ningba thungba mi oiba ngami maramasina thabak ama pangthokpada matam ngakna bokhonasi ngasi thoram pangthokpa matamda matam sana hauba ngamba haibase yamna chauthoksaningai ne mahairoi singamadi haurakliba mirolna matam manghandana bokhonasi loinana sakha thorangi oina kangmongda lambi pakthokna bohonarakpada miyamna yetna baleitana yabiyu amadi lambi thong mai pakna semgatuna sakhat palamdam ama oina bohonarasi haiki Yarau Bamdiar Zila Parisat Member Maisnam Suresh Luang na Phongdokhibada Angang larik tambada sel changba hanthana ba government ki school sing fagat han ba mathau tai maramasina private school sing nei cha sing thabagi mahota government ki school sing da tamhan ba galoinana cheksinna yengsin biraga di government school saukhat han ba ngamgani haikhe thoramadu da chatliba sahi asida pangthokhiba NEET exam lisingani kunmanga da mai paklabi sanatombi irom JEE exam da mai paklabi Vidya Pebam da AKCCC ki maikai degi wall clock amadi MLA Ranjan ki maikai degi lupa listing tara mana oina piduna pungning thawatki loinana Kangmong dagi national player mari taekwondo masana gi gold medal songtham Kennedy amadi Anuradha gi machanupi Priti volleyball gi Irom mani football gi mocha thangta gi wahengbam Elona amadi class 10 pass tawraba mahero yankhai taruk amadi class 12 pass tawraba mahero yankhai mapan da wall clock amamam khudol piduna taramna okay Barak Valley Maitai Convention ki mifam amangase Laimarembi Indu Prabha Complex Binakandi Part 2 Lakhipur Kasar da pangthokhibaga loinana Maitai Convention asigi member kuntra tarukna saba anawa thosel kanglup ama semkhre hairiba mifam aduda thoram Yumnam Mani Ngangom Basanta Kumar Ingudam Binod Konjengbam Ongbi Aruna Devi amade Sinam Ibosana athoy mithung oina saruk yakhe mifam aduda nauna semlaba thosel kanglup ki Vice President Yumnam Mani Kantana keynote address pi khraba matung saruk yaba lengbirakhiba amadi maruoiba mioi singna Barak Valley Maitai Convention na samaj ki yaifana pangthokhiba thabak thorum kayagi matangda magi oiba warol thamduna lup asi hinghanningbagi apamba singsu phongdokna rakhi amadi lup asi amuk nauna hingatna bohonabada aikhoi khudingmakna su hotnaminase haiba warep su lonakhi Maitai Convention asi mifam aduga mari leinana nauna semlaba thosil kanglup ki joint secretary Laisom Biralal na phongdokhibada Maitai Ekhoigi Liraba Lairiba Lup Punamakna Nuksisanana Satminaduna Kanagumba Lup Amana Pangthokpa Thabak Thoramda Lairiba Lup Khudingmakna Saruk Yaminaduna Afaba Khunai ama Sembada Asawa Thodang Lominase haiba wafam thamki Ngasigi mifam aduda Maitai Convention asigi nauna semlaba thosil kanglup ki fampugadaba singadudi Taurangbam Nogendrona President Yumna Manikanta amadi Athopam Brozena Vice President Maitan Kaisangbam Surjitna General Secretary Laisom Biralal amadi Ilangbam Sunilna Joint Secretary Thosom Surenna Organizing Secretary Maitan Kasangbam Bupena Information and Publicity Secretary amadi Akhom Brahmajitna Treasurer oina Member Kuntaruk yauna Advisor oina Thaupugadaba mioi nipan su khankhi Makha tarakpada sanabagi pau amuk lobirase SN Sendona Zirbam Higher Secondary School ge Sanabungda Tim Taramapana Surukiyadana Satharakliba First Satish Chandra Roy Memorial Mini Boys U13 Futsal Football Tournament Listingani Kunmanga gi ngase aroiba pre-quarter final league round gi ahanba match da Ichel Club na Senlon Club pu goal ahum sinoda maithiba PK ani suba match na Maira Club na YSC bu goal ama sinoda maithiba PK amadi ahum suba match da KM Western CKC bu goal ahum sinoda maithiba PK Nasi Kisana ki ba match da Aziz Heather Joy Kumar amadi Iqbal na conduct tawki loinana tha sigi tang taranipan da tournament asigi quarter final knockout round gi oina ahanba match da SBN YC amadi KM YC ani na sanagani amadi ani suba match na CKC B amadi Sonapur GPS ani na sanagani hairi
All Manipur Power Lifting Association की लिफ्टर अमा ओइना लमदम असिगी महूत सिंदुना नेशनल चैंपियनशिप लोइनना इंटरनेशनल एरेना दा सरुक यादुना मेडल कया लौरखरबी हुइरेम इबेम पिसकना मनु मतम सादना ताइबंग पानबु थादोक्तुना सत्खिबदा एसोसिएशन ना अवाब फोंदोरकपगा लोइनना इकाई खुमनब उलकले सगोलबन बिजोय गोविंदा ममांग लेकाइदगी हुइरेम इबेम पिसकना हिंगलिंगै मतमदा लमदम असिदगिदा नतना इंडिया की ओइना राजस्थान की उदयपुरदा गोंजालेस सिंगनी तरानिपान दा पांगथोकिबा आसाम की एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मास्टर कांगलुप्ता अहानबा गोल्ड मेडल लौबा लिफ्टर ओइकी लोइनना पावर लिफ्टिंग इंडिया न सिनबा नेशनल चैंपियनशिप केदा मेडल लौबा ngamduna lamdam asigi mingchat purakpa ngamkhiba lifter amane lifter asina manung matam sadana taibang pal thadoktuna taibang mapu gi khuyada changjapam lokhibada association gi official singna ingna tapna lairam lelda leiba oinaba thongni khibaga loinana minute ani tumina leiduna ikai khomnaba utkhi haina association gi serolamada khangalakle Vietnam na yumbu oiduna International Penchak Silat Federation amadi Asian Penchak Silat Federation anigi midyang makhada Vietnam Penchak Silat Federation na Vietnam Olympic Committee amadi Ministry of Culture, Sports and Tourism gupuna khosamna duna organize tawduna saliba sahi asigi July gi tarik 13 dagina 38 fauba Ha Tin Province Vietnam da pangthokadoriba mapon suba Senior Asian Penchak Silat Championship lisingani kunmanga da India ki modsinduna sarokya kadaba sanaroi singkhangat pada Manipur dagi nupa masa sanaroi ani amadi nupi masa ama khalakle khalaklaba sanaroi singadudi standing event ki kilogram 50 dagina 55 faubugi kanglupta thoksom roji sanu seni artistic ganda eventa wahengbam sidhir maitai amadi premchandra yangkhomne thoksom roji sanu Imphal West district ki patsoi part 4 dagi thoksom sonamani amadi thoksom ongbi santi gi machanupi ne Hauzik na Assam Rifles ke sanaroi oina Dimapur da akanba training tawduna leiri wahengbam Sudhir mitai Imphal East district ki lamlai SC ki sawom bung thongkhong dagi wahengbam Sanjoy amadi wahengbam Ongbi Punima ani gi machani amadi Premchandra Yangkhom Imphal East district ki lamlai SC gi manung channa leiba Kharasan dagi Yangkhom Netrajit amadi Yangkhom Ongbi Roma ani gi machani panbaya badi Sudhir amadi Premchandra Imphal East district ki lamlai SC gi manung channa leiba sekta da leiba Nawang Sports Academy gi sanaroi ni amadi hauzi Academy asigi oza Nawang gi makhada kanba training tawduna leiri sanaroi sing asi hokiba megi tang mapandagi tarani thoi fawba KD Singh Babu Stadium Lucknow Uttar Pradesh ta pangthokiba 16 suba Senior National Penchak Silat Championship ta gold medal fangkhraba sanaroi sing adu Vietnam da pangthokadoriba 8 suba Asian Penchak Silat Championship ta India gi mohol sinduna sarok yanabagi damak Indian Penchak Silat Federation na khangalakibani khangalaba sanaroi sing asi Indian camp ta saruk yanabagi damakta kaurukhibaga loinana athuba matamda Imphal thadoklagani Manipur gi sanaroi ahomna Indian team da saruk yanabagi damak khalakpada nungaiba phongdokpaga loinana Asian Championship asidagi Manipur gi sanaroi singna mai paktuna soidana medal logani haibagi asetpa thajaba lei haina Penchak Silat Association of Manipur gi secretary L Ranjit na phongdoraklei panbaya badi hokiba Asian amadi World Championship singda Manipur gi sanaroi na gold silver amadi bronze medal sing lokhiba lekhrabani National Rifle Association sinduna saliba tha sigi manga dagi hauduna Dehradun gi Trishul shooting range ta sathariba India team semba gi trial selection da Manipur dagi shooter Davidson Khumbong mayum na saruk yari trial selection asida ke Ashish Sharma na just oina saruk yari Panba yabadi shooter Davidson kumjale singani kunmari gi December gi tang 35 dagi hauraga 38 fauba Madhya Pradesh gi Bhopal da pangthokiba 63 suba National Championship ta saruk yaduna India team sem gi trial selection fanglakibani amaromda ke Ashish Sharma National Rifle Association gi makhada National Judge Exam mai paktuna hosik India team sem gi trial selection amadi international gi thak ta judge oina shooting masana sigi lamda mai pakna khongdari Loisilakpada marui bapa amuk hana pizari Laumi singna thabak subada athingba pirakhiba kuki singi mathakta sabsaba action laubiu nakal ama khaktagi khulai lokhatlaga Lokhalabadi miyamgi thazaba hena manglakpani haina MP Bimol akoi zama amadi MLATS location na governor gi mafamda thamkrai
KNO amadi UPF ka India government ka suspension of operation taunariba silauthok haina BJP Manipur Pradesh ki wangangloi T Michael Lamjathangna Prime Minister amadi Home Minister Amit Shah da aibasel thaduna taksankhre. Air India Flight AI 171 kai khibagi level thiba thodok ta lekhidrabi lamdam asi mamomloi ani ni thawai yaudraba haksangna Imphal Airport ta thunglakpa matamda mipum khudimak ne kai khumno adminase haina kokomina appeal tawrakle. Manipur da sungasi nutil pung ani fawada fangkiba report amagi matungina COVID-19 gi active case masing taret nauna hengalaktana state asida puna positive oiba case kun sukre. Amadi Iran gi konung Tehran da Israel gi lanmi singnabom thadaduna attack sathakhraba matung Iran na amuk Israel gi Tel Avivta attack sathaduna mioi ahum hatkre. ISCOM News na pizza bangasi nong magyoy ba Manipuri pau matang asida loizare mining tabiriba singbo amukan na khurumjari.